أحباب أحباب ويا أحباب يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرحل كان جمتات بروز جمت روبني دبمته دريدوا أو هنسينا أو جرت ورب الكعبة مروهن اتبنتت تسيتي أو هنوتي أكمتم لجتن يابو يا الله لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمئها وبلغة من قوام العيش تكفيها إئمن لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رهيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان آكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ذل طوبى رفيئات مبانيها من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة أما الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنئت نفسي من المعيشة إلا كان يكفيها أحبابي في الله biyya isin jirtaniin hin beeku yaa jaalawwan kiyya ka islaamaa dirree dawaa oowwa hin seehin isin jaa wallaahi oowwa hin seeyinaa jaalawwan kiyya marwahaan na gubbaa jira oowwa natti oowwu huccuu tiyya keessaan oowwa hin seeyinaa warra dirree dawaatiif kopheessinee dhaamsa qabna dhaamsa jaalalaa dhaamsa kabajaa dhaamsa tawaadu'aan guutamte qur'aanaa fi hadiisa rabbiitirraa eegasii isinis ganda keessan himmee magaalaa teessaniin furmaata wanni jettan maali jira saniiti jaalawwan kiyya ka islaamaa warra nurratti salaammattaniis ana wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ahbaabi fillah akkamittiin ajirtan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحييكم بتحية الاسلام الخالدة رمزاء امان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالوان كيا كاسلاما اكمتنا فجرتم فيانا قبدني نغينا قبدني شوف كيسن ربين يا دا مراد كيسن اسني فاغوت حاجات سن تفجات ربي ولت اسني فاقب الدنيا في اخرت ربي سن عامل كيس الدنيا في اخرت جرو غاري ربي سن هاجراچس عمري ديرتو بركه قبد دلغا غاري ولي ربي سن فاقن همتو شفاتو ربي سنرها قب خيري شفاتو ربي ولت سنفا قب ماتي تيسني ولي ربي ور جنتا سنا غد قاموان كيسن شفاتو ابد جهنم رت ربي حرام سنا غد رسول ولي صلوات الله وسلام عليه فردوس الاعلى كيست ربي صاحب سنا غد ور دين اسلامات دابت ربي سنا غد ور دين اسلامات قيس ربي سنا غد ور دين اسلامات تا ربي سنا غد نشفاتو ربي امباسادر دين اسلام ربي نو غد دردر اسلام شوف ربي نو حقجلچ يا دامراد كني نو غد شمرن اسلام شفاتو ربي حجاب اتهابرچ هجابان إسان هاشلم هجابان ربي إسان هافيو همتو شفاتو ربي إسان الرهاقب خيري شفاتو ولتي إسني فاقب نما نورا دكوبسة شفاتو ربي نو هافيسو يو نكيس جرات ربي إسان هافيسو يو حكم جرات ربي من إسان إسان هاديبسو نما نورا دوي شفاتو ربي رحمة إسان فاقب قبر إساني شفي جنة هاقود وفقل ميساني اللي جيني تهاقل ميسو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يرغا غاري سولي ربي إسان هاقود أبلا ينكي يوانو ملمان نورا مود أفدوف تسمى ولا من نودا مجيت
aboo dirree dawaan ni oowwiti boo namni garii naaf hime su'udiinis ni oowwiti jedhan na'am teenya tun ta ajaa'ibaati dhiyootana wallaahi yaa boo roobi masgiida keenya salaata shanan irrattu amman tana qunuuta godhan salaata shanan irrattu allahumma aghithna ghaythan naafi'an mughiithan sahan tabaqan daa'iman mujallilan ilaa yawmiddiin je'eetiti imaamtichi du'aa godha allahumma innaka kunta ghaffaaran fa arsilis samaa alaynaa midraara je'ee du'aa godha duumeesinuma dhufaa roobni hin jirtu jaalowwan kiyya ka islaamaa maaliif haasawaan amman tana isiniifillee haasawu amman tana rabbiin ikhlaasa ittibaa'a sidqi istiqaamaa rabbiin waa kennu ishaa'ii eeguma imaamtichi jama'aan nu salaachise booda gorsa daqiiqaa 15 hin geenye takkaan masgiida keenyaafillee akkanumatti dhaamee lubbuu isaanii durallee lubbuu tiyyaaf hin dhaamee eeganaa jaalowwan kiyya ka islaamaatiifis mee gara laayivii tanaatis dhaameetitiin san booda asiinillee warra dirree dawaatiin waa takka ja'a amman tana warra dirree dawaa galuuf sheekh baraartiin matta'ahu allahu bisiyaati wal aafiya inni majlisa keenya ka dirree dawaa amiira keenya sheeka keenya abbaa keenya guyyaa sabtiidhaa salaatul istisqaa dirree iidatti salaannaa je'eetiti beeksisa godhe ture guyyaa sabtii jechuudha san booda ammoo alhadatti jijjiiramte alhada sa'aa lamaa cinaa dirree iidaa sanitti wal agarree gara rabbii keenyaa haa waywaannu rabbii keenya haa kadhannu istighfaara haa goonu du'aa itti haa jabaannu sadaqaa haa kenninu nama wallala qabaanne wajji walitti haa araaramnu salaamatu sadri nageenyi qalbii haa jiraattu ja'ameetiti masgida keenya keessatti obboleeyyan kiyya salaata zuurii irratti dheengaddaas nu gorsanii arraan tana ammoo akkasitti nutti himi obboleeyyan kiyya sheekaatu tuutu dhaamsa kana dabarsee eegduu masgida keenyaa takkaatu imaamtichatti zuurii silaa ka salaachisu ana zuurii fi asriidha obboleessa kiyya tokko salaachisee isatti himee dhaamsa kana nutti hime jaalawwan kiyya ka islaamaa ofii naa godhaa haasawa karaa biraa isinirraa dheereesse obboleeyyan kiyyaan gaafadhe sarabbiin jalla jalaalu rabbi rooba samiin isaa hedduu qabdiiti maaliif nu dhoowwatee je'eetiin gaafadhe mee koomantii jalatti jaalawwan kiyya ka islaamaa barreessa maaliif nu dhoowwatee dhiiro rooba hedduu qabu maaliif nu dhoowwate inni istaayila isaatii miti jalla jalaalu sayyidi nuufi rooba waan kadhatteen siif kanna maaliif ifiifi baallama seenegaa udu'uunii astajib lakum nakaradhaa isiniifin awwaadhaa je وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مالي في جئت تنقافد شوفني كيسنو أما جلت يوم الرئيستنيس سببا دلي تنياتي في جتشو ملتن جالوان كي كسلاما نعم ورب الكعبة سببا دلي تنياتي ربين دلي تنيات شوفاتو نوهاديسو guddoo isiitis xiqqoo isiitis ta dhoysa dalaynes ta dirree baasnee dalaynes ta namni nurraa beekus ta namni hin beeknes ta nuti irraanfannee haaliqni qofni jalla jalaalu beekus tana cufaatu rabbiin nu haadhiisu jaalowwan kiyya islaamaa sababaa diliiti na'am garuu dilii keessaa jaalowwan kiyya islaamaa diliitam hojjanne ni beeytanii dilii zakaa kafaluu dhabuuti jaalowwan kiyya ammaan tana ummata addunyaa tana keessa jiraatu yoo laaltan nama biliyana 7 fi miliyana 800 7.8 biliyan ja'aniin jechuudha biliyana 7.8 isaan kana cufaatu zakaa hin kafalan keessaa ammoo kobatti muslima baasnee jaalawwan kiyya ka islaamaa zakaa rabbiin jalla jalaalu rabbi 2.5 kafalaa dhibbeentaan jeesan illaa man rahima rabbuk nama rabbiin keessan jalla jalaalu rabbii rahmata godheef malee obboleeyyan kiyya ka islaamaa zakaa likkiisan kan nutti hin jiru yeroo san rabbiin keenyaas jalla jalaaluhu fi ulaahu wataqaddasa asmaa'uhu subhaanahu wa ta'aalaa rooba jaalawwan kiyya samii isaatirraa dhaphii nurraa qaba muush rooba daqiiqaa cinaa daqiiqaa 15 daqiiqa 5 roobee oduun ta'in dhaphii nurraa qaba ka akkana je'e حكيم حسني متيتي رسول ربيتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرحل كان جمتاتي صلوات بوسو هنديسنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم حديث بريدة نوران قلمي فموك أبو كيستي والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابوتان حديث وانشان بريدا كيسا أمانتنا كجرو كان إبسيف
مال جاء إبسيف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا جماعة مهاجر توتا جين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن واشن يرو مكرمتن واشنن سنتي لكبرا الله ننتك فما ربي وانشنن تنسنتين في ديني جين شنن سنكيسا جالوانك يا كإسلاما واهن لو وتنيجي أرميتوكو واهن لو وتني زكاة أموالهم زكاة هروان إساني واهن لو وتني هو إلا من القطر من السماء يو دبي بر جالوانك دقيقة سديرو بي مري متي بر دبي سميرا يو دو ومملي واهن تاني ولولا البهائم odoo beeyladaan jiraachuu baatte lam yumxiruu hin roobsamanii isaaniif hin roobuu jedhe rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة هروان تنيا جالوان كيا كإسلاما روينان الله جل جلاله دابين إسنين جابر دابي مش روب دوف جو سنيمتي دابي إسني في الروب سمو odoo beeyladooleen jiraachuu baatanii inuma isinii fi roobuu wanni imaamtichi du'aa'ii nuu godhee du'aa'iin isaa qeebalamtee fi roobduuf hin jiru jaalowwan kiyya ka islaamaa nu cufaatuu dilaawota rabbiin dilii teenya nu haa araaramu xiqqoo fi guddoo isii warra sitiriin rabbiidhaa isaan dage rabbi nun godhin rabbiin nama sattaraa bar rabbi nu haa sattaru addunyaa fi si sattareetiti warra dagate warra of irraanfate rabbi nun godhin odoo beeyladaan jiraachuu baatte isiniif roobu wanni nuu roobu yoo nuu roobe rabbiin rahmata isaa nu cufarrattu haa dhangalaasuuti sababaa beeyladaatii jaalowwan kiyya ka islaamaa riwaayaa imaamul albaaniin irwaa'ul ghaliil keessatti rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a fide takkaatu jira hasan je'een hadiisa kanaan gaafa nabi suleymaan alaa nabiyyinaa wa alayhi min allaahi afdalu salaati wa atammu salaam roobi akkunuma dhabamte jaalowwan kiyya ka islaamaa eeganaa orma isaa san cufaatuu cifraa isaa waliin gabbaha rabbii keenya jalla jalaalu rabbi kadhannee salaata istisqaa salaannee rabbi nu haa roobuu akkana jennaanii gabbaha jeen yeroo dirree gama dirree cufni isaanii jaalowwan kiyya ka islaamaa gabbahan mixii takka dhagaye inni afaan beeyladaani beekaami mixii takka jaalowwan kiyya ka islaamaa harka isii gama samiidhaa ol qabdee yaa rabbi nuti gabarrankeeti rooba nuu roobii sababaa ilmi aadam sababaa ilmi namaa dilowwan hojjetaniini rahmata kee nurraa qabdaahi ati qixaaxni kee waa hin bu'u yoo diliin hojjetamte male rahmanni keetis waa hin bu'u yoo tawbaa gama kee namni deebi'e male yaa rabbi sababaa ilmi aadam dilii hojjeteen nun qabiniiti yaa rabbi rahmata kee nu dhangalaasi rooba kee obaa kee nu obaasii jetteen mixiin jaalowwan kee ka islaamaa nabi suleymaan alayhi salaam afaan isiini beekamoo kam gara galeeti gama orma isaa laalee waan isiniin hin taaneeni rabbiin jalla jalaalu rabbi rooba isiniif roobuuf deemaati nuun deemaa je'een karaa mana keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rooba san akkasumatti itti gallakkise aboo rabbiin ni dandahaati jaalowwan kiyya ka islaamaa nu cufaatuu dheebonnee jirraati rabbiin rahmata isaa nutti haa gallakkisu akkasiin isiniin ja walawlal bahaa'imu odoo beeyladaan jiraachuu baatte lam yumxiruu jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin roobsifamanii wanni rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi yoo nuu roobees nuuf haa roobuuti beeyladooleefi eegasii jaalowwan kiyya nu cufaatu ka isinitti ana hakiim hassan obboleesi keessan jaalalleen keessan ka lubbuu isinii baasu ka rabbii jecha dhugaan isin jaalatu waan takka ka isinirraa hin feene inni mataan isaa warabbil ka'aba nama akkaan dilaawaati rabbiin sitrii isaa bareedduu nurraa hin fuudhin nu cufaatuu tawbaa nu deebi'ee gama isaa deebinee warra tawbaan isaanii qeebalamteef irraa rabbi nu haa taasisu tawbachuu qabna jaalowwan kiyya ka islaamaa oowwii hizaaba malee addunyaa guutuu sharafee jira saahiboota ameerikaayis kanadaayis awustiraaliyaa irraayis numa qabnaa bar warabbil kaaba eesii tanaatun manan nu qarrije malee oowwaa nan ja'a namuutu climate change tun idaatee jirti amatarraa ida'aatuma dhufti gama rabbii keenyaa jaalowwan kiyya ka islaamaa haa deebinu rabbiin tawbaa isaa nurraa rabbiin tawbaa nu deebi'ee warra gama isaa tawbatu rabbi nu haa godhu eegasii illee tawbaa teenya rabbi nurraa haa qeebalu yeroo salaata istisqaa imaamtichi keenya bakka takkichaa tanaas nu haa himu jaalowwan kiyya yeroo salaata istisqaa salaannee du'aa'ii nu godhu
harka keenya laal akkana godhuu hin qabnu harka keenya akkana godhuu qabna malee garagalchuu qabna laal jaalawwan kiyya ka islaamaa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas ibn Malik Abi Hamzat al-Ansari radiyallahu an حديث إساء إمام مسلمي تصيّا ساكي ستفيد طيب الله ترى رسول صلى الله عليه وآله وسلم يرو صلاة إسكا صلاة حركة إساني للجالوان كي أكنا قران غرقل چنجچو أكا يرو تاني أدون تين أكنا قر يرو خطبا قدو جرون نمني خطبا قدو دعائي يرو قدو أكنا تقدو قب حركة سا أكنا قدو قب جالوان كي يرو تان أمو حركة إساء أكنا قدو إيكا رچو قب يچو يو بك خطبا سنجرات اللي منبر رو جرات يو دعائي اللهم أغثنا يا رب نورو بجئ يرو قرأتو حركة إساء أكنا قدو قب توادوا إنا ورسول صلوات الله وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هجو إسانيت اللي جالوان كي غرقل چچو تراني في أمس بك در إيدا سيرو دينو يرو كان هجو أفنه زنتنه برينو دين إسلاما دين بريدات دين هجو بريدا إف إيغاجا إن الله جميل يحب الجمال غافسا أمو توادوان بك زنت آتيميت شمرانيز هجو بريدو ترو أروزا أفتن أدونتين هجو نورمال أفنه تكينيا توقين miskiinota ta'uu keenya dhaboo laafoo ta'uu keenya akkasitti rabbitti haa warwaan harka keenya akkasi godhuu qabna salaata nutis yeroo leelii salaan qunuuta keessattis jaalowwan kiyya ka islaamaa اللهم أغثنا جنيها كرن اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب نتي مسكينوت أتيت الدريس أوباتي ترى درومو هندندين اسقنا يا رب نؤباس جنة صلاة شنم بودانس أكستها كرن غم ربي جالوان كيا كإسلاما توبة هاديبينو ربي توبة نتي ديبي ورغم سا توبة ديبي ربي نواتايس إيغا سي جالوان كيا كإسلاما هاسوان إسني رتي ديرچو هنفروتي du'aa'i yeroo tam namaa qeebalamtii je'eeditiin arraan tana ishaa is gaafadha isinis amman tana mee yoon isin gaafadhe koomanti jala kataba anis isiniifin hima nu cufaatu beeka du'aa'in amman tana sa'aatam namaa qeebalamtii yoon hin jee adhaanaa fi iqaamaa iddu xaahara tahuu qabaa namni tokko qiblatti garagaruu qaba harka isaa ol kaasuu qaba salaata shanan booda kadhachuu qaba sujuuda keessatti jettaniiti bara waan adda addaa fiddan tun cufaatu ma'anaan isii dhuga na'am akkana godhame qeebalamuun isii du'aayin akkaani kajeelamte amma ramadaana keessa is jaalawwan kudhanan booda is qariqarii leelatul qadri akkana nu cufaa beeka alhamdulillah wasumma alhamdulillah beekumsa isaa faayidaa qabu rabbi nutti haa dhangalaasu garuu baabi du'aayii tun baaba dheertuu baaba bareedduu das jettee nama gammachiistu jaalawwan kiyya islaamaa irra hedduun namaa bakki itti daganne takka maal inni beetanii haala keenyaan cinqii nu jirtu waliin rabbii keenya jalla jalaalu rabbii kadhachuudha san keessa lal tanas qur'aanaa tuutun nu barsiise amman tana jaalawwan kiyya islaamaa nabi Muusaan alaa nabiyyinaa wa alayhi min Allahi afdalu salaati wa atammu salaam rabbi yeroo kadhatu jalla jalaalu rabbi haala isaa waliin kadhate cinqii isatti buute sani isaaf hime nutis cinqii nutti buute waanuma feene keessatti bara ani amman tana rooba jee haasa'u malee waan feene keessatti jaartii feetaa yaa obboleessa kiyya rakkoo ta'e itti himi jaarsa feetaa yaa obboleettiitiyya fuudhaatu tuutu sirraa ture waaya wal fuutanii ilmootu isinirraa ture yaa obboleessa kiyya dalagaa barbaaduudhaaf CV asis numaneet mee mawajjiraa sanis numaneet sanis sirraa ture maaltu sirraa ture obboleeyyan meeqa qabna jaalawwan kiyya obboleeyyan muslimaa asii biyya keeniyaa dhaqanii waraqaa isaanii waraqaatu sirraa ture fiizaa sirraa ture maal feeta waan feetan himadha rakkoo nu jirtu san والله الذي لا إله غيره يو اتهمن كانوا ربين كن يبيكو جل جلال ربي دعائي يروسن قيبلمتين اسنين جالوان كي اسلاما نبي موسى نس عليه السلام تنقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جئن يا ربي كي أني رحمتك دتين هاجما قباب دوت قياسا إنكيستي بي إسات الرجال وانكي كإسلاما أريهمي غران إسا قل بيلا ويجر kuffii kophee uffatee jira kopheen isaa odoo deemu jiruutiti irratti citte dalagaa hin qabu jaartii hin qabu yaa rabbi an kayrii teetittiin haajamaa jennaanini allahan jalla jalaalu beelesan isa baase nama beelewe cufaatu rabbii isaaniif haa dirmatu nama beelewe cufaatu rabbiin isaan nyaachisee haa qubsu ammaan tana nuti ijoolleen magaalaa faa akka warra kaaniitii miti hin beeynu warri baadiyyaa ni beeka nutirra rooba kana namuututti haajama isaaniitu itti haajama jaalawwan kiyya islaamaa nu cufaafuu nu roobee rabbi nu haa qabbaneessu laal jaalawwan kiyya beelarraa isa baas jaartii hin qabu jaartii kanneef
nama dardara muslima ka hin fuune fuudhuu kafeetu yaa jaalakoo ka islaama rabbi jaartii saaliyaa dasii jakeetii rabbi si haa baasu obboleettii tiyya ta umriin irraa deemtee fuudha kana eeggattu dasii ija keetii rabbi si baasee rabbi si haa gammachiisu gammachuu malee waan gadda ji'u sirraa haa qabu dalagaa hin qabu dalagaa baaseef obboleeyyan kiyya warra dardaraa dalagaa barbaaddatan shamara dalagaa barbaaddatan ikonoomii tana keessatti dalagaa isin jaalattan rabbiin isiniif haa kanu rizqii halaal balloo fuula namaa ta'e isin hin dhaabbanne rabbiin isinitti haa cabsu isiniif maatii teessanuu halaal balloo rabbi isinitti haa cabsu jaalawwan kiyya san kanneefimi soddaa arkate dalagaa arkate jaartii arkate maallaqa arkate nagaya arkate soddaa gaarii arkate tana cufaatu rabbiin isiniif maatii teessaniif rabbi isiniif haa kanu haala isaa rakkoo isaatiin jaalawwan kiyya ka islaamaa kadhate nabi Muusaan alaa nabiyyinaa wa alayhi min Allaahi afdalu salaati wa atammu salaam نبي يعقوب عليه السلام يولى لن أكنما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون جينبر برهالان أنك سجرو أي ما أنا فيه وحزني وهمي جتوبر يا نجرو تنكي نجرو الله متنه من داجي جل جلاله ما مالتو هفسيف جالكو ربي تهمتشو نبي أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له جئني بر يرو مسن فاء الترتيب والتعقيب جانين مش ساعات كبود دقيقة شنبود دقيقة نيمت إلمان إسادب نبي أيوب عليه السلام إلمان إسادب هوري إسادب فيا إسادب ميلال وان ججبدو ربي فيا إسني فاكن ركوب ستا كن ربي نوها فجس يو نكاس جراتا نوها فجس يو حاكم جراتا ربي mana isaanitti deebisee rabbiin waa gammachiisu fayyaa isaa mi'ooytu isinii fi maatii teessanitti illee rabbi isinitti haa dhangalaasu fayyaa isaa rabbiin isinirraa hin fudhatin fayyaa hin qabu horii hin qabu ilmaan dhabe musiibaa akkami obboleeyyan kee tanuma yaa rabbii kiyya rakkoo bar cinqii takkaatutu na tuqee wa anta arhamur raahimiin atiin kun akka rahmata nama abbaa namaa godhuu je'en jalla jalaalu fastajabnaa lahu isaa fi awwanne kadhaa isaa tana ni qeebal ilmaan kanneef deebiseef ilmaan isaa horii isaa itti cabse jaalawwan kiyya ka islaama hadiisa imaamul bukhaariin sayyi isaa keessatti fide rahmatullahi alayhi rahmatan wasiya horii itti ambaxxaa jennaan gaa obboleeyyan kiyya ambaxxaa san awwaanniisa jennaan afaan keenyaan dahaba roobee fi bar aboo rabbii isiniif aroobu jaalawwan kiyya ka islaama akkana guurra talaal nabi ayyub alayhi salaam rasuula keenyaan nu himaa bar salawaatullahi wasalaamu alayhi yeroo kana hay yaa ayyuuboo hin quuftu jeen ati dahaba kana cufooli gur yaa rabbi eenyu rahmata kee quufa jeen eenyu quuf aboo rabbiin ni danda'a jaalawwan kiyya ka islaama rizqii isaa halaal balloo rabbi isinitti haa cabsu yoo rizqiin teessan ol jiraatte isiniif haa buusu yoo gad jiraatte isiniif haa baasu yoo isinirraa fagoo jiraatte isinitti haa dhiyeessu yoo isinit dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise barakaa keessa isiniif haa kaayu hamtuu cufaatu isinirraa haa qabu jaalawwan kiyya ka islaama rakkoo nuti keessa jirruun yaa obboleessa kiyya akkumaan xiqqoo duru isinin je jaartii fuutuu feeta yaa rabbi naa mijjeesi haraamirraa na eegi na fuusis je'in fuuteetiti ilmoo hin qabdu yaa rabbi hiriyoonni kiyya cufaatuu fuudhanii dhalanii jiraniiti yaa rabbi anaafis ilmoo naa kan anis dhungadhee haa ergadhu yaa rabbi akkas jennee haa kadhannu isinirratti hin dheeradhu yoon hin dhugaa qonname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan hin tikama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani ibidda jahannam keessatti waliyyaadu billaa na darburraa isa allahan hin tikama anis kariin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatuuf rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu rooba isaa rabbi nutti haa dhanga allahumma aghithnaa ghaythan mughitha allahumma aghithnaa ghaythan mughitha naafi'an sahan طبقا دائما مجللا الى يوم الدين اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا رب روبك يترى درومو هندن يا رب نوتي مسكين اتي دريس يا رب نوتي مسكين اتي دريس يا رب اوباتي نو اوباس obboleeyyan keenya karakate cufaatu yaa rabbi rakkoorraa baase obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra hidhame isaanin hangafee nama hidhame cufaatu rabbi mana hidharraa isaan haa baasu aboo ni danda'ate ustaad Haydar isaan hangafee obboleeyyan keenya warra hidhaa jiru cufaatu rabbi hidharraa haa baasu rabbiin hidharraa isaan baasee rabbi nu haa gammachiisu nama hamtuun isin barbaade hamtuu san abbaa sanitti haa deebisu haasidaa histii mirqanyaa qiraaranyaa sharranyaa cufaatu rabbi isinirraa haa qabu khayrii cufaatu walitti isin haa qabu warra ilmaan qabdan rabbiin ilmaan keessan dasiija keessanii
ربي سني فاقول إلمان كيسن إلمان غاري اتغمجدن قويا قياما سببا إسانتي قرآن أستي حافظة إسنتاني تاجو كبجاسن ور ملايكان إسن أفسني ربي سناتايس أستي ور مكا إسنتي قول آخرتس مكا ور إسنتي قول ربي سني أقول ور فودي تهيرم تيتس إلمو هنكبان ربي إلمو إسني أكن أسمتين قبابسا ربي جتشان إسن جالدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.